Ribice one jako vole ovoga crva papat, ili one glistice što ste vidjeli da žive u zemlji. Recimo to vole papat. Ali se mogu raditi i bojle, samo da ih nađem gdje smo ih tato ne tušnuli. Negdje su ih spremili, samo da ih vidim gdje je tamo. Ajde jednu ba. Gle, tako može. I možeš mi onu otvornu što lijepo miriši. Znači to je već ručno rađeno. Ovo je kupljeno, pogledajte kako lijepo miriše, malo pomirišite. Znači to je opet jedna vrsta mamca, posebice ga voli šaran ili amur. Amur je riba, dosta dugačka, pokazat ćemo ju, da ju nađemo u ovoj knjizi, samo da nađem Kurjevu, jer je ovdje nema na slici. Samo malo da ju nađem, vidim da je neko brlja po njoj, evo ga. Tu je. Evo ga, to je šaran, znači vidite da je ribnjačarski. Znači može biti bez ljusaka, sa malo kod ljuski, ili ono može biti kompletan pokriven. I amura da nađemo, vidite, amur je ljuskava riba i jako dugačka i tenasta. I dosta je snažna i jednostavno ima veliku brzinu kretanja u vodi. Znači, to su mamci neke koje ste vidjeli. Ima hrane, to su te smješne mljevene, koje su i ljepljive i isto imaju različite mirise, jer postoje različite industrije koje proizvode, znači, smjesu ili hranu za primamljivanje riba. Sad ćemo ići ovaj. Da biste se bavili ribolovom, prvo morate imati ovakvu ribičku dozvolu, na kojem će pisati vaše ime, prezime, podaci, i možete se učlaniti u ovo društvo ili u neko društvo gdje će vaš tata ili djed ili neko vas bude već htio učlaniti. I znači morate imati ovakvu ribičku dozvolu sa vašim podacima i onda tek smijete ići u ribolov. Dok nemate ribolovnu dozvolu, ne možete se baviti ribolovom. Onaj ko nema vozačku dozvolu, ne može voziti automobil. Znači, kada budete jednog dana se htjeli baviti ribolovom, onda će neko, ili tata, ili mama, ili djed, ili baka, ili neko kum, neko će kupiti vama tu dozvolu, pa ćete moći ići na ribičiju. Ono što prvo kad budete se bavili ribolovom, tražite da vam se kupi takva jedna pecalica, pošto ste vi malo veći, ti već možeš od 4-5 metara, a vi koji ste malo manji, 3 metra, evo, ova lijepo vidite, mlada dama je zakvačila jednu malu ribicu, nisi ju ulovila za usta, ali nema veze, zakvačila si ju, sad ona više neće preživjeti, ali ti ćeš ipak biti humana pa ćeš primisi oviđe crvić. A ovu ribicu metni u ovu ruku i vrati ju nazad u vodu, možda i preživi. Vidite kak je mala ova ribica, vidi. Ali idemo ju brzo vratiti u vodu, zašto? Jer ribica kad se izvuče iz vode van, ona ne može, ona nema pluća da diše kao mi ljudi, ona ima škrge. Znači svaka riba ima škrge i ona iz vode uzima kisik, znači preko škrga. Za razliku od nas ljudi, mi imamo pluća, mi dišemo, znači zrak, ali kad potonemo vodu, mi kad ronimo, onda ne možemo uzeti kisik iz vode, jer nismo ribe. Vidite kako je to različito. Znači, ova ribica se sad odmah vrati u vodu i možda ako je zahvaćena sa strane, ona će i zapravo i preživjeti. Tražite da se kupi ovakva pecalica, vi koji ste manji 3 metra, vi koji ste malo veći, može biti 4 ili 5 metara. I prvo se probajte učiti uhvatiti ove male ribice, znači ovakve, ove lijepe male ribice, da vam ne bude u ribolovu dosadno. Jer ako ćete ići u ribolov, da budete zabacili mamac i sad čekali sad 2, 3 velikog šarana, bude vam postalo to dosadno. I onda vam ribolov neće biti zanimljiv. Prvo kad budete stalno pecali te ribice, postat će vam ribolov interesantan, a onda vam poslije više neće biti dosadno čekati velike ribe. Zato što ćete već zavoliti da se bavite ribolovom. Znači, prvo kupujemo ovakve pecalice. Poslije kad malo budete i porasli, onda će se kupiti štapovi sa rolama, budemo ih pogledali tamo, i sve ono ostalo što vi budete trebali kupiti. U gradu Bjelovara ima 3 dućana, velika, to znadu vaš tata, djed ili neko ko se bavi ribolovom, pa se u tom dućanu uvijek može kupiti ono sve što vam treba. Znači,
postoji torba u kojem se nose štapovi, postoje ovakvi stolčići, vidite lijepi mali, koji vi možete lijepo sjesti, pa sjedite, pa pecate, znači tu unutra imate i sandučić da si stavite malo svoje ribolovne opreme, udice, olova, najlone, namatače, znači te neke sisteme koji se složite, znači olova i sve ostalo što vam bude trebalo priručno u ribičiji, tako da je taj stolčić jako zgodan, ima ih različitih veličina, da si možete sjesti i da možete pecati. Ono što trebate voditi brigu, to zapamtite, kad se budete bavili ribolovom, posebice vi koji ste manji, nemojte ići sami na vodu. Pogledajte kako su strme obale. Obale su strme i vi se možete uskliznuti i možda znadete vi plivati, možda ste naučili na moru, ali sad je hladna voda. Još u ljetu je topla, ali sad je hladna, a onda se dešavaju grčevi i možete se utopiti. Tako da uvijek vodite brigu da je neko stariji pokraj vas, da niste sami. Dok ne narastete, dok već ne budete malo veći, onda više nema problema. Sad ćemo ovako reći, ima različitih štapova, znači različite firme. Kao što znate, već to ste već naučili, da ima različitih vrsta automobila. Znači, znate, puno marki. E sad, tako i pribor različite firme pod nazivom druge firme proizvode i ribolovni pribor. Pa imamo velike dugačke štapove, recimo ovaj je 9 metara, pa imamo štek štap, znači koji se nadoštukava, da vam sad ne vadim van, pa imate blinker štapove, dođete malo da ovdje pogledate, vidite ovdje. Znači imate blinker štapove koji su dvodjelni, znači trodjelni ili dvodjelni, pa se oni lijepo nadoštukavaju i to se stavi unutra. Ako, pa se provede ovaj, vidite, najlon ili flaks kroz ovaj sistem, ima udica i onda se to zabaci sa mamcem u vodu i love se ribe. Ako ste primijetili ovu rolu, vidite kako je velika. I ova rola, to je znači rola koja pokazuje da se ide na velike ribe. To se love, vidite, ovakvi somovi, pogledajte. To su ribe koje imaju prvo veliku brkove i one u našim ribnjacima ovakvima mogu narast 20, 30, čak i 50 kg, a u rijekama i velikim jezerima kao što je Šoderica, Vranjsko jezero i da ne nabrajam druga i preko 100 kg, a u Dravi i Dunavu i više od 100 kg. Znači to je riba koja može jako velika narast. Tako da je onaj štap inače i za morski ribolov, ali se može koristiti i za lov ovoga soma. Onda oni drugi štapovi, oni love već, vidite ovako, šarana, štuku, smuđa i ove druge koje narastu do 3, 4, 5, 6, 7, 10 kg. Ono što treba pokazati isto, da ovi grabezivci, znači to je ta štuka, da ste došli malo ranije, bio je jedan ribolovac ulovio štuku, ovi malo koji su došli prije su vidjeli tu ribu i uživo. Znači ona grize da uhvati drugu ribicu. Znači ta ribica se stavi na udicu i onda ona kad pliva i vidi tu ribicu, onda ona nju zgrabi i proguta. Ali su se u ribolovnoj industriji dosjetili pa su napravili, pogledajte ovdje, dođite, evo, umjetne ribice, vidite, koje su imitacija, znači ribica koje žive u vodi, a i drugih različitih, recimo vidite, ovo je isto imitacija ribice, a ovo je imitacija, vidite, ribice. Ali su se dosjetili i imitacija nekakvih, recimo, vodenih bića, živih, recimo, kao što je, evo, recimo, imate nekakvih crvića u vodi, kao crv nekakav, vidite, kao glista, pa imate, recimo, evo, imitacija, evo, vidite, kao nekakva, evo, buba, kao, ono, šta bi rekao, onaj, šta vas grize, obad, evo, slično obadu. Znači, ribolovna industrija je izmislila različite vrste, znači mamaca umjetnih koje su dosta slične onima koji žive u vodi ili pored vode. I onda se na to isto može prevariti riba, kad se to zabaci, onda se to u vodi vrti, to onako bljeska i to ribu prevari i onda riba zagrize ovaj umjetni mamac. Inače sami plovci koji se stavljaju kad se peca riba su različitih veličina i oblika. Tu ima svjetlo desno, vidiš? I tu ringu ti je... Recimo ovaj tanki plovak, vidite, sa ovom crvenom tenicom,
je uzak, on se koristi u tekućoj vodi, da voda što laganije prođe, a da on što bolje stoji na mjestu. Znači on nije ovako debel, vidite, on je tanak. A ovo su recimo plovci koji se koriste na jezerima, da ih se bolje vidi, imaju dugačke antene, različite boje i onda ga složite tako da ga vidite da se crveno i kad ribica dođe, onda on dođe trp i nestane pod vodom. Kad je pod vodom, vi štap povučite k sebi i onda ribici je zagrizla onaj mamac koji ste imate, da li kukuruz, da li crvić, da li glistu ili nešto drugo i onda joj se udica zapikne tu u usta i onda tu ribicu možete izvući, ali morate imati pothvatač. Taj pothvatač budemo pogledali, odite vama, idemo ga pogledati. Znači kada je riba na štapu, onda se to okreće, rola i kad dođe blizu obale, onda se sa ovim pothvatačem riba pothvati i ona bude u ovoj mreži. Jer ne bi mogli tu ribu vući na obalu jer riba bi se otkačila i bi dostigala taj najlon, nego se do obale domoće i onda se s njime pothvati. Imate, ovdje sam paci da ne stanete na ovaj štapove. Ajde Tino, ajde. Ovo je moderniji šaranski ribolov. Znači, ovo je baš za šaranski ribolov i za amoren. Zove se ovaj dio rod pod. Znači, to je tako jedan terminal, takav naziv, tako se zove. I to su, vidite, velike role koje na sebi imaju tu jednu capicu, regulator, zove se bite runner. Tako da tim bite runnerom regulira se okretanje i odmatanje nailona. A ujedno imate i signalizatore, vidite, pa kad riba zagrize, onda vidite, znači kad riba zagrize počne vući najlon, odmah vi možete sjediti na ovom stolku i znači riba je zagrizla i vi dođete po štap i povučete k sebi i polako vučete ribu jer se ona uhvatila i zakočila. Ovi vidite ovako priručni stvari, tu se stavite kukuruze, mamce, sve ono što vi sa sobom nosite u ribolov. Idemo se sad nazad vratiti na ono mjesto. Ovaj šator koji vidite ovdje, to koriste već malo veći, ono kad narastu, pa idu na 2-3 dana ili više dana u ribolov, na neka rijeke, jezera i čekaju te velike ribe. Onda im to služi da malo i prespavaju jer ako bude kiše, nevremena, pa im je to malo improvizirano smještaj dok to nevreme ili hladnoća ne prođe ili kiša. Ono što je bitno, ima različitih veličina šatora, tako da na neki način još kad vi porastete, tehnologija bude otišla gore i još će biti kvalitetniji nego što je sad ovo što vidimo. Idemo sad nazad. Riba kad se upleta, svaki ribić ima jednu ovakvu lijepu mrežu čuvaricu. One su različite veličine, različitih oblika. Evo ovaj ima ovakve obruče, pa to dosta koriste i oni koji se bave natjecanjem. Tu se zašarafi jedna šipkica, metne se ovako na nasip, a ovo se stavi u vodu. I kad se riba uhvati, onda se pusti u mrežu čuvaricu. Vi pokušajte ako se budete bavili ribolovom, pokušajte ove sve male ribice koje budete upecale, da ih ponovo pustite nazad u vodu. Jer dao sam ovim vašim prijateljima koji su prije slušali, nemojte misliti zato što se ona upikla tu u usta da će ona uginuti. Neće. Znači ona neće uginuti zato što se upikla sa udicom. Koliko puta ste pali? Trčali ste, igrali ste nogomet, pali ste s bicikla, pa vam se malo bilo tu rana, ali za tjedan dana prođe. Opet to zaraste i opet se ko novi. Tako i ribici. To gdje se upiknula, njoj za jedno par dana to zaraste i opet ona dalje pliva i dalje jede i uzima hranu i zapravo omogućavate nekome drugome kad će doći u ribolov da opet tu ribicu jednog dana upica. One velike ribe ako uhvatite kad ćete se baviti ribolovom, normalno da ćete si uzeti jednu doma ili dvije, koliko već smijete po zakonu, ali to je onda kad budete se već bavili onim velikim ribolovom. Ove male ribice sad kad budete pecali, uglavnom gledajte da ih nazad pustite, da neko može poslije vas opet pecajući imati tih malih ribica gdje ih može uloviti. Ono što je još jako bitno, znači
Nemojte odmah razmišljati o velikim ribama, zato što ste mali, vi ćete narast i još dugo godina živjeti, pa ćete imati onda prilike loviti te velike ribe. Prvo se naučite pecati ove male ribice, da zavolite ribolov, a onda poslije toga ćete vi sami po sebi odrediti koje ribe ćete htjeti loviti. Neko voli loviti šarane, neko voli samo na štuke i somove, neko voli samo blinkat sa ovakvim uvjetnim mamcima. To je onda stvar kad vi narastete pa se sami odlučite s kojim ribolovom i kojim načinom ribolova bi se vi htjeli baviti. Ono što bi još htio samo reći, da iza sebe kad ste na pecanju vodite brigu da ne ostaje smeće, znači to smo uvijek, to i u školi učite, da morate na neki način sve smeće pokupiti oko sebe. Ako nekoga vidite da ostavlja smeću, samo mu recite, sram te bilo, moraš to pokupiti. Mi moramo ovu ribolovnu vodu gdje pecamo imati čistu, urednu, da bi bilo svakome ko dođe u ribolov lijepo, a ne da to bude onako kao da smo na smetištu.